my name is Fred. This is the table, and on the table as usual. So we move, we burn, we chill, we go with the ladies, we gentle ones. Please come with us. We go. Hi. Hi. It is. Ibyiza. Nitwa Fred. Nitwa Magana. Magana muzite. Meze neza. Harari kamera. Okay. Magana meze neza? Meze neza. Okay, reka ngwaka microphone undi tuganire. Okay. Magana ngiye kubaza ibibazo bitatu gusa. Uri ready? Nta kibazo. Okay. Ikibazo cya mbere kiragira kiti. Umuhungu ashatse kukumenya. Magadi. Yavugira ihe jambo. Umuhungu ashatse kumenya. Yego, yegereze mikoro. Umuhungu ashatse kumenya. Yego, yavugira ihe jambo. Ashatse kumenya yavugira ihe jambo. Yego. Rimwe. Yego. Umwiza. Yego. Yavuga mu jambo umwiza. Yego. Okay, ikibazo cya kabiri kiragira kiti. Umuhanzi wumva yagusaba ikintu icyo ari cyo cyose nyine ukakimuhereza icyo ari cyo cyose mu Rwanda ninde kubera iki? Mu Rwanda nkunda andi bumuntu. Nuvuga ngo andi muntu ikintu cyose ashaka kugusaba kuri wowe wakimuhereza. Okay, byaterwa ariko nyine niwe nkunda ukumva. Naho byaterwa n'icyo nsabye ariko ndamukunda nyine uburyo nagerageza. Okay. Ikibazo cya gatatu kiragira kiti. Kuva ukiri umwana kugeza ubu ngubu ku myaka yawe ni kihe kintu wajyaga wumva ufite amatsiko ku muhungu wumva ushaka kureba kuri we cyangwa kumenya nta kibazo? Kumenya ku muhungu. Ukavuga ati iki kintu wakimbwiraho cyangwa wakinyereka kugeza ubu ngubu. Nta kibazo, gerageza. Bose in general icyo bahuje cyangwa okay, abahungu nyine ukavuga ati umuhungu cyanyereka ikintu. Yego. Icyo ari cyo cyose. Yego. Ukuntu bagira ute? Tekereza yabo cyangwa ukuntu bakora ibintu. Ukuntu bakora ibintu. Nta kintu duhishe. Nta kintu. Abakoze cyane Magari.